thina sifundele uSabatha. Amen. Umthandazo weSabatha. Mini yeSabatha mayibe inhloko engcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo weSabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izula nesenkumbuzo sokuyizila inkumbuzo kaNkulunkulu. uNkulunkulu manje wethu osimemile sonke abakhulumana omhlaba konke siyapha nje sizana izolo bantwana benkosi ezayizalwa izoni nazo zalwa izona nazo zalwa izona sizala ngabantu bantwana benkosi okumnandi kona ukubulala nje umuntu amvise mhlawumbe isikhathi mhlawumbe amdwele phansi umdlalo kona lokho namhlanje lo mdlalo ababewenza ubavibile abadlulile ethuleni namhlanje lokho kwenza kwabo ukugula thina siphethe emlwenze siphethe amadolo siphethe konke azadayi imlenze wami lo kanti cha usuka lapha ya edulo lesasalabazi esafa siyothwasa enyangeni safike safa lapha bese siyahlala emedolweni sinoyambona belikhaya phezulu lenkosi uNkulunkulu lakhela ukuthi sizolungisa lawo maphutha anjalo belikhaya phezulu lenkosi sizolungisa obaba mkhulu nogogo wethu abathwetulwa lizolungisa indaba yezingane ezaphuphuma ndulo wathi makoti yotheza washawa imamba ehlathini waphela khona lapho wathi umnumzane ehamba igibeli ihashi lamshaya ehlathini wafela khona lapho namhlanje lokufa kwabo phezulu ithonda lenkosi senza imisebenzi izinto azilunga ibuye impendulo imbamsa yethu sesamlali inkomo sawulala imvu zothi impendulo ibuye uzathi unesengangela nje ehleni kodwa kwenza intuthu uNkulunkulu wabona sikuzwile ukhala wethu namhlanje baletha nawo umfula wakhe ukuzogeza lo macala anjalo ngangona ngosehleni sezulwini amen manje thina khona iphuthe esenzayo singelo gogo nogogo bethu lapha ehleni siwashayela amathikithi sishayela abantu abahamba bephethe ikwama zokulapha kwezinyanga bengabathakathi abahamba bebulelene
wahamba umuntu ebulala umfana wofuna umfazi wakhe wahamba umuntu edlisa umnawalo wofuna ukuba edolobheni sambe ngiyasobalekela ebuhleni lapha singaqalanga la emfuleni namhlanje la lokugeza lawo ngophutha njalo qala awubona kwabo uzaqambe banyo abayihleni abasenalo amaphutha asekufukana abalandelayo ingabe uNkulunkulu azwezulu ehlise lo mfula umfula lo makhala wekusakula lo ngabona kuyidleso lo ni ngamehlaka seyabona abona uyidleso uzothi uzoshola kabana ngalo musa uNkulunkulu lo uthando ungowesithando wabantu beNkosi waseyahlisa yena ngokuthanda kwakhe futhi akekho omlekelelayo uzenzela yena ongena emathuneni akhipho gogo bethu emathuneni abalande abathwethuliwe abageze leyo mithi abageze imiyebo abageze inqwamo ebesebanika lengohloko antwana beNkosi sizabacela icela phansi kodwa bayikhuluma sathi idlule cela ivike yolaqala nje beNkosi inqoba le ndaba lapha nonke umuntu ayizwe abantwana beNkosi ngiyacela uNkulunkulu usizoqala lensizwa ibeke le ndaba ingeloku ibeke nje kodwa ibeke ngendlela uNkulunkulu abasezwini abafika bayitshela abamtshela ngayo abantwana beNkosi lapha abantwana beNkosi simenyiwe Nkosi yesabatha nesiquzayo abanentatha ifikile athi bantabami softana nayo khale emphefumulo omunye kusuka uyisemkhulu wakhe wafika ugogo wakhe wathi mntanami ngiyene khale emphefumulo bamyalela khona oqala ufika njalo ngazi bamyalela namhlanje usefikile 2017 uNkulunkulu ebalanda behleli lapha ngaphandle belinde wona nawe namhlanje sungenileke la babe khale emphefumulo lalela umthithwani kufanele wenzeni amen ukuhlala eveseni lodwa angene endabeni wonke umuntu ophathwa kwaleli ofana nomhlophe ongayifakile onjani kuphela nje inqobo bayethulwe watshela ngalomuzi la indaba mntana weNkosi ngoba uNkulunkulu ulethe umngcwele wakhe omusha esabazi abanye basadidekile baningi basadidekile basathi ayikho le makhomba kanje bathi ayikho le baningi befana nomhlophe abathi ayikho le ngiyadabuka ngoba khona uNkulunkulu la ekhulumini wathi laba bathi ayikho le nto ngehlanda ushunawoza laba bekusebenza wakho emhlabeni ngiyadabuka ngale Nkosi ngiyadabuka abasayiphika nje abasayishela ngamathi ngiyakudabukela amen yebo Inkosi enkulu ngithethele unyazo nasezweni. Badala beNkosi ngiwacela intabeni laseshowe. Ethempelini lasezazi inkosini yakwaMpungose. Shumayezo wakithi uMakhathini umkhokheli uMakhathini. Bayibonga Nkosi. Ngiyacela mshumayeli weNkosi uqala ngale ndaba. Izolo neyakuthanga bese ngiza kule ndawo ushumayeli ngithunyelwa kakhulu. Ngelinye ilanga emlalweni wami bese umshumayeli lapha esitanda lapha ngihlala khona eSiyanda umshumayeli uToma bayamaza abaningi ngolunye usuku ngene ebusuku sengibona umthandazo ovuka ekseni umshumayeli umthandazo afuna umthandazo okuvuka uma umshumayeli uyavula isihlalo sakhe kubhala into ngesiyona le ebhalwe esihlelweni umetha kuba umshumela uyafunda kufundeki ngase ngithathe sami mhlawumbe sethi ngiyamlekelela umshumayeli nezami sasibhale njengesakhe seqhamba umfowethu owasha silela esibethe ngona ingubo eyodwa uthi mfowethu yini ndawo mawuthi avule isihlalo sakho singafundeki ngithina mfowethu angazi uthi ngoba mfowethu uma kusuka kumanyeza umthandazo umvuka noma ulalo nosuku ngekho uma ukhona isihlalo sakho wasuvula wasiphatha wasifundi ingakho kubhalwe kanje
uthi ke mfowethu siza utshela wonke amaNazaretha ukuthi mayesejabule umntu akavule isihlalo sakasiphathe ngesandla asifunde ngoma wasivulile kuyofika omubi usephumile omubi uyawona amaNazaretheni ubhala ukuthanda kwakhe angedlule lapho izolo sisebenza sizosebenza la Mshumayela besina izolo la usethi maye ufika ngale ecele ngizosebenza ngawe namhlanje uzofuna umthandazo okuvuka ekseni bengifake idansane izolo ngoba ngizosebenza mase ngena lapha sengikhothile ufake idansane isikhathi esishayile mase ngiyakumshumayela ushumela Nkosi ngiyacela sesizonga la ngifake idansane lapha ngicela ukuthi udlulisele komunye umshumela ngiyacela ngithe mangicela ukuhlala phansi kwase khuluma umuntu wathi wazibele sisibusiso osilahle namhlanje uphinde usithole nini wayesethi konje wena uvumelekile lapho ukuthi ungene lapha ethempelini ungavuni ukwalifakile ibheshu na hayi wangude emva unde phambili wayesethi lo muntu uma ungene lapha ethempelini ungalifakile ibheshu uzawulotha kanjani angibele endaweni engithunyelwe ngala ekhaya enyakeni ophelile ngangisendlini kwafika insizwa ezintathu sikhona ezisemfushane elayini kwami zakhe insizwa zacela size kuwe sicela uthathe yonke into yakho othi mangabe ulungisela ngayisabatha ulungise ngayo ngabe sengithatha ngivuka ngigqoka umnezi emfushane nami zathi sifuna ukuhamba nawe khona sifuna ukukhombisa yona khona uzobuzwa ikhuluma la ngase yejolitho sesihamba zama phambi kwami izinsizwa ngilandela sithe masihamba saletho sifika endaweni ibini ehlathi zinto ezinsizwa cele sala wena la yosifika phambili lapho siya khona ngathi mabe ngibheka esandleni sami sakwa-right ngafika abantu abaningi ney'ngane ey'ncane bephuza lobutshwala lobu okubomvu esesifika basihamba lapho ey'ndaweni kuthele emabhodleni amancane besebephuza bese belala phansi abafowethu laba suke bephuza ney'ngane konke laba bantu babe sebemake bengibheka ukuthi mhlawumbe kukhona nenza ukusho kubo kodwa ngangenalutho angizisho khona ngabe ngedlulela phambili ma ngifika ngaphambili ngafika kukhona abanye ababethe njengabo laba bebaningi bephuza bebhema nogwayi laba bantu babe sebema bengibuka laba bantu bengeke simeneze sihle ngoba bephuza into laba bephuza kungasekuhle kubo abanye babona ukuthi ingubo ayigqokile isidabukile baba sebeba labantu bengibuka belindele ukuthi khona enza ukusho kubo kodwa ngakukho ngangizokusho kubo ngoba ngangezile khona ngabe sengizela ngaphambili kunomunye umsindo ngiyacabanga ukuthi ngikuza la udlulile ethambele ngakini kuphuza kuthomba kwenza yonke into kwakukhona indawo efana naleyo kodwa isehlathini bedansa labantu benza yonke into ongayicabanga la ngaphandle kodwa uyibona yenziwa la bantu abasebengibheka mabengibona ngikhamuka mabengibheka abantu nami ngihamba ngababuka babelindele ukuthi ke bona kukhona enza ukusho kubo kanti nami ukusho lutho kubo ngadlula ngijahele izinsizwa ethe ngoyifika egcineni uma ngidlula ngaphambi kwalezinsizwa ngafika sekukhona ngaphambi kukhona izalwazi oyibona sezindala lezalwazi kumixile kuningi nje nazo uyibona ukuthi zikhathele ibhlungu into ababhekene nayo laba bantu babe sebebala bengibheka belinde ukuthi kukhona okuthile ngizawubatshela khona kodwa ngingenalutho engizobatshela khona ngabe sengiyabedlula laba bantu baqhubekela phambili ngafika amabutho ngaphambili ayemaningi kodwa ngamaningi kakhulu la bantu bayazika abantu abahambe kakhulu emhlabeni ukuthi amabutho uma esiwenza kwephethe induku kufanele ubaleke kodwa ngangenandawo ngazobalala kuyona bayefika bambe kanje laba bantu bese behletshela emuva benze into abayenzayo base bengabengibuka belindele ukuthi mhlawumbe kukhona enza kusho kubo akukho engazokusho kubo ngaqhubekela phambili uma ngifika ngaphambili ngafika amabutho amakhulu kakhulu-ke manje ayineyingwevu ezayibhincile ziningi babe bhema ugwayi bephuza utshwala bebanga umsindo benza yonke into ongayenza ongayicabanga
ngambona phansi ebuhleni. Ebuhleni kwakuphuma ukhabethe obomvu. Lo siyasubona. Wathi mawuphuma ukhabethe obomvu, kwase kuphuma isihlalo ngabantu sonibona. Kwaphuma iladi ngabantu sonibona. Wathi mase kuphuma inkosi, bawubanga kakhulu abantu umsindo. Ngase ngiyabathethisa ngithi niubangelana umsindo bathi awusiyeke phansi wena. Thina siyamanga shembe. Kusho abantu. Ngabe babehlone phakathi ke labantu kwakukhona abayithanda le ndaba enzeka lapha ebuhleli kukhona abangayithandi. Kulabantu abasekhulumizwe elaliphakathi kwabo. Lathi lezona likhuluma. Lathi lungisa cele. Ulungiselele isabatha. Ngaleso sikhathi ngakhipha ibheshu lami esikhomeni sami esincane singaka. Angazi ngeke kanjani ngoba singane. Ngakhipha nje yonke imvuno yami engiyisebenzisa makusokudisa abatha. Ngase ngiyayifaka. Usethikela umuntu. Kazi ubuzolungiselela kanjalo lisabatha. Ngoba nini emhlabeni uma kufanele nilungiselela isabatha nipheka amalayisi. Into engasize ngalutho neyikwaqale, into engasinika imandla thina. Ngangazi ukuthi befanele nilungise ngani mina isabatha. Wayesethi umuntu uyabona njengoba uma kusuke kulisabatha omunye athi namhlanje ngiyasebenza. Hayi, ithina esuke senza ukuthi uhambe esabatheni, uma ungayi esabatheni uhambe emsebenzini. Ngoba esabatheni ayikho into eyele khona uma kunomsebenzi walutho. Wayesethi umuntu ayidleza alikhona lo muntu. Nina uma nifika esabatheni esontweni anisinikele ngalutho thina. Wathi manje nilungiselela isabatha anibophe kubhatata nibheke namadumbe ikhona kudla kusinika amandla ukuthi simlele nazo zonke izimpi enibhekene nazo emhlabeni. Amen. Wayesethi uyabona la ayikho into ekuthiwa ukusebenza ngesabatha. Wathi la uma ubona umuntu ehamba edolobheni ngesabatha ayikho into edolobheni ngesabatha. Ngakhumbula ngilila ngenkosi uNyazi lezi lithini. Wecela uyazi ukuthi umthetho oshawe ezulwini munye nasemhlabeni na. Konje mini yo. Wayeseqhubeka lo muntu ekhuluma. Balasikhathi base bebhema ubhayi kakhulu, bephuza utshwala kakhulu, bengakhulu umsindo, bengafuni ukuthi ngizinto ezenzeka lapha emzini wasebuhleni. Baqhubeka lo muntu wakhuluma. Wathi lalela. Uzothi mawuphindele emuva. Ufike ukhulume uzoyekhala emphefumulo. Ufike ekhala emphefumulo ukhulume khona ukuthi wonke umuntu ongena khona akasinikele ukuthi siye kutshwala. Umuntu nomuntu uyonikela umndeni wakhe ukuthi awuye kutshwala. Anikele umndeni wakhe ukuthi awuye kugwayi. Umuntu anikele umndeni wakhe ukuthi awuye yonke into owuyenza mhlawumbe sabile emhlabeni. Amen. Wayesethi umuntu uyabona ayikho into eniyayeswele emhlabeni. Manje yosenzela njalo. Wayesethi lalela ke. Uzobe sewutshela umkhokheli ekhala emphefumulo ukuthi umkhokheli akakhethe omama abahlambulukileyo. Uma sekuphekwa lapha ngosuku abapheka ngalo. Ebese umkhokheli ekhethe labo omama bese phaka ukudla njengoba sokuphekwa nensizwa ipheka ngale. Uyoba umkhokheli ezonsizwa labo omama lawo sebehambe phuma bengena beguqa phakathi kwensizwa nabonke umuntu ngoba kukhona amakoti angaze bamaguqela abanye babo. Wayesethi into oyenza uyothi mawususuka lapho. Wayesethi uyayibona izimbuzi ezinikela ekhala emphefumulo. Ngathi bangayibona. Waseleza imbuzi ezana okunye wakhe ezikwenzayo zisihlanganisa thina nabantu owahamba eqotha umndeni. Asikwazi ukuhlala lo muntu. Uthi zinhle impela lezi imbuzi kodwa zisihlanganisa nabantu owahamba eqothe umndeni. Ngakho wasincengeni ngaleyo mali oyiphethe ekhala emphefumulo unikelela ukuthi bayiyeke lento wathi siyohlala phansi sihlangane bese siyabonisana bese simfana thatha imbuzi usiyele ekhala emphefumulo. Amen. Amen. Bawushela abantu.
wayesendlalela-ke uyokusuphuma ungena-ke namathempeli watshela ukuthi wonke umuntu ongena kulo mzi angena kona akanikelela abakubo ukuthi baye kutshwala baye kugwayi bakayonke into abayenzayo. Amen. Ilezo ndaba engithiwe kulo muzi kuthiwa ngeyikhulume kubafowethu ngiyamcela abafowethu usengcina njengoba kusengena phakathi wenu wenza ukuthi ngifune ihlabelelo zenu hayi ngenzela ukuthi wena ungalahla walelelanga angathi uma uthi wafunda umthandazo bese wena ubhala ishayile ehlabelweni sakho angisizi mina esamhlanje sengiyafuna manje umfowethu wangitshela kodwa ngisiza wena ukuthi nawe ungehlela into ehlela mina nehlela umshumayeli ngalawo mazwi ngiyabonga Nkosi kusenekusile. Ngaphansi komshumayeli ucele emthandazweni thempela la ngisesiyanda emsini kumkhize mayibonge inkosi. Amen. Bangafika la njengoba ngihleze ngifika nje ngangilethwe ikhehle lakithi elaliphathi ikhwama ezimbi liphuma ngisho izulu lathi maselihamba lekhehle emhlabeni la selibiza umama kangisakuthi umama ngawesangibelethile ngisamncane ngizosheshisa uthi mangibelethile uthi umama lafuna ungumama lekhehle sebaleka nami umama kanti lekhehle lifuna ukushiya ikhwama kumina wasebaleka nami umama ingakho ngilapha. Ngonyaka odlule ngigijime kakhulu ngonyaka odlule ngihlanganisa umndeni obaba abadala kodwa kunzima ukuhlanganisa umndeni uma ungizwayo ukunzima ngintshele nje kunzima ukuhlanganisa umndeni ungizwayo uhlanganisa abantu ukuguqa phansi kadothi baba kanje kanje baba kanje kanje baba abantu bengezwani kodwa ngabahlanganisa ngabantu bengezwani abantu akaze wenze njani wena ngaboxabana nabo cha ngaboxabana nabo wayenzi lonto lekuqa ubona ucela ukuthi ngoba uthi umshumeli majiya woza nomndeni wakho wonke la ungezi wedwa lana ulethi imbuzo zofuna umndeni wakho umndeni wonke awuze wonke la ungezi wedwa la likhehla njengoba ekhuluma nje ucela ngiyasume ngisumisa inkulu engiphushayo likhehla uma ngabe ngifika lethi lona mangabe ngifika sihlangana abantu bomndeni badla inyama behlangene kumsebenzi othile lithi basukuma bahambe bona babaleke bona xosha ibona ngoba la uqedwe umndeni ayisithwele kanzima kodwa bobaba le ndawo le ngiyacela le ndawo le nike lihloniphe ungavinjwa umshumayeli ungavinjwa umfundisi ukuthi usila. Amen. Ungavinjwa umshumayeli ungavinjwa umfundisi ungavinjwa umvangeli ukuthi usila ngoba kusasa inkinga yosala nawe inkinga. Thaba urathi umshumayeli thaba urathi umfundisi kuwena ke kunjani kwena la imsithile le ndawo umshumayeli imsithile umfundisi uthi omunye ebuhleni ngikugijima ebuhleni ngangikhona nje ebuhleni ngaphana kubuza enye insizwa ngikhamba ukuthi la insizwa ithi kukephi ekhala umphefumulo uthi umshumayeli angikwazi lapho mina lapho kwathi kugezwa amasosha lapho angikwazi lapho mina kwathi kugezwa amasosha lapho phela lo ndawo le ngoba indawo nje ngasengimbiza ngasengimyalela indawo ngamfikela ngambona la mayibonge inkosi. Amen. Benzana abantu into abayenzayo nasiyela inyanga sosenzana inyanga angishinda lokugcina futhi ngiphuthume la nomgaqo usuka la nomgaqo uzongena ethempelini usuka la ulapha lokuzanela ecrossing ngithi mangilele ngoba uzani nizonikela ncengane Nuthamngena ikhonke ngisabaningi nathi ngafakela abaningi kakhulu ngibange ngisho emakhaya kwa Efes baba bezala bathi asesifikile mntanami bezala ngiyabatshela nabantu balini ukuthi ukhukona ikhala emphefumulo egeza khona abantu noma nimayela inyanga uzakwenzelani inyanga mawusuka lapho layini uthi lo layini ngibona ulayini omningi cabanga ukuthi ulayini wenhlabo zabantu amaPutukezi wayekhona abeSuthu wabekhona amaNdiya wayekhona amaXhosa wayekhona nani nanikhona amaNazaretha uza la ulayini wathi mawufika la ulayini wakhona umshumayeli umajiya
nomshwe simamani lapha kukhona unyazi la unyazi lalumngapha lukanyikelisa imile nje ungajiya nosimamani benyikelisa ngalecaleni kwafika umuntu ungajiya zanikela wakhuluma ulimi ungajiya ngaluzwa angazi walimi lalichaza ukuthini walindo lana khona ilimi ongakuzuluzwa ukhona ilimi ongaluzwa kodwa ngathi mayakuyena wathi wathi unyazene hayi majiya mlethelani loyo ngizomuzwa uthini mina mayifika khona uyakhuluma khona baphendulana ungajiya kawazange umphendula ngoba wayengathi ngamuzwa kusho nina nje nishene ngobani intasuthi yithi kusho nina nje kunjalo bonke abantu kuthiwa zonke sizwe njani siyokumbona namhlanje kunjani namhlanje baningi abantu abasezala waba abantu abasezala intoba ngentoba omandiya kwani usuku ngathi sahlala u14 ngabona idube entathu la sisezala sayingane sahlala u14 laka khona la phakathi manje angazi labo bantu labo balandelwa yini ukuhamba kwabo emhlabeni njengoba bayafela khona ngqo la ekhaya emphefumulo bantu laba Nkosi mawungezwa kasazi Jeremiah 10 angisekho lapho kodwa sokhuluma ngobani bezoba indlela zabo ngasisokweni Nkosi umsebenzi ngiyakhetha ngiyazizwa amen lo umntwana okhulumayo umntwana womvana lapha endwedwe yabo Nkosi amen ngizokhuluma ngiqale lapha ulokho kufika ensukwini ngibona amadoda asehlathini ufika inyembezi mawubona umuntu ezogangala ekhaya umbona ukuthi umuntu uze ngento yakhe hayi ngoba eze ngoba eze kule nkonzo esejiswa umuntu athi amadoda asehlathini ahlezi endaweni esehlane belephendula indoda ibayinye ithi indoda eyintanami abantu abaningi into ebahluphayo njengoba usizingakubona indaba yesibongo awumtshela mfowethu mangawuthi uselapha ekhaya ngoba uzodunga lo mfula ungenzeke yini ukuthi uzaba indoda eyazalwa inkosikazi yayidlunguliwe uzophila kanjani uzoba njalo mangafuni ukuthi ulalele into etshelwa abashumeli ngolunye usuku ngifakele ekhaya khala emphefumulo wesabatha ngaqala ngathenga imbuzi yokuqala ngazolele umndeni wasekhaya umama kwangena yangaba khona inkinga ngase ngithenga imbuzi embili ngizonikela umndeni wakomama kamama kwaSibiya nomndeni wakithi womvana yaqala inkinga ngaba khona inkinga ngithenga imbuzi nje zesiZulu lapha ekhaya lalina khona iZulu sasabatha ngale kule ndlela ebibizwa ukuthi usesiphethe intombi kawisabatha iZulu linakhulu ngifela imbuzi embili ngiba phela bezazi ekhoneni noma umuntu ayifuna ukuthi wakambe kambe ngwaba isibongo sakhe ngoba uhlupha lesontweni hayi wazazi isibongo sithi ukuthi ngwabani futhi lapha esontweni yosila nje akakathi umuntu owazi isibongo sakhe ngoba uzonikela nomshumela esesho ukuthi nikela yambu nikela umnikelo wakho endelo sebenza uzushambe athatha umnikelo ayisazwana esiqondile uthi hayi mina ngwasibani manje mina ngiyana ngikwenza ukuthola umshumeli ingoba vele unenkinga awusalanga kahle wathi umshumeli basethi angithathe imbuzi sesizawasha phambi kwakhe khala emphefumulo inhliziyo yami endlini yasho ukuthi khona engasekuhle kahle hlele endlini kodwa ngiyazi ukuthi ngiphume ngihambe ngiyobheka izimbuzi ngami ngifike lapha imbuzi le engithi yakithi yayisiphende umqala seyifile
uthi umfowethu ongizalayo ke imbuzi umfowethu ongilamayo uthi imbuzi wayithinta ngesandla yayithashisa sengiyasome ngemumva kumshumela uMajiya imbuzi yakithi sifile ubuza ukuthi uMajiya le mbuzi efile yakabani ngithi mina yakithi uthi wena ngoba isibongo sakho wena wathi mina ngachaza inkinga engiyaziyo ezeka phathi komzali wakho ozala ubaba kwakumama nobaba usethi-ke wena ukhathe imndeni ebengamele uyihlanganise kufanele wena uze nembuzi eyodwa emele leso sibongo leso imbuzi yaphilayo yodwa kuphela yosibili yaphilayo yona mbuzi esuka ekhaya ehamba ebuhleni ithi ngikhuluma mina ngithi ngenze mina inkozi wavuka nathi lapho angafanele ngenze khona inkozi wavuka nathi ngoba ngabe zaManazaretha ukuthi azongithandazisa ngisosizini aManazaretha asaphela ukukholwa asahambi inkozi wavuka nathi athi inkozi zabathize ezabathize kodwa umuntu usosizini yena wena mshumeli ngazovuka ngenkozi engalana kwaDlamini eHadingi angizange ngisaya enkonzweni wamshumeli kusala wena mvuyela buye uze lapha ekhaya uyela kule mbuzi okhuluma khona ubuze emndenini wakini ukuthi le mbuzi izifa nje ibulala yini sihamba nobaba sizonikelela emndeni yasekhaya nemndeni yasekhaya komalume kamama nemndeni yasekhaya komalume kababa kwenzeka inkinga le ekhulunywa ilensizwe esisukayo uma uzosa size lapha imbuzi yasekhaya komama esiyafa mayifile imbuzi sengithi malume imbuzi njobe sifile ikhona inkulumo engakalungi wasethu malume akasezi yena lapha ngathi kulungile malume ngiyocela ukuthi sibuze ukuthi kwenzeke kanjani sesiyafika lapha siyayinikela imbuzi yakancayana nasekhaya komalume kababa kaBhane nasekhaya komalume kamama kaMsani sesiyazihambisa ekufeni ngo-2020 sesibuyele ekhaya nobaba nomndeni wasekhaya komalume kababa noma ekhaya komalume kamama sengiyabashiya ekhaya ngiyabuya ngize emsebenzini uma ngifika lapha eThekwini ngizibona sengingena lapha ekhaya lemphefumulo ekulaleni kwami ithi inkosi uma ngingena lapha bese ngena inkosi unyazi lezulu bese kuyaguqa ithi inhlalisothi sesifikile isikhathi bapha abathakathi bakini ngabe sengiyathula ngangazi ngizophendula ngithini kwabe kwehla inkosazana yehlane esihlalo isifake ekhaya lemphefumulo yangena inkosi ngangena ngaguqa phambi kwenkosi uma ngena wangena obaba abawu7 kwangena omama abawu5 yathi inkosi labathakathi bakini bayashoda nhlalisona kulikhulu bafowethu ngababuka laba baba ngababuka laba mama koze angibaza abathakathi babuka kanjani ngenzeke bafana nami ngenzeke bafana nawe futhi ngababuka laba baba baphuma babili baphumela ngaphandle kwekhaya lemphefumulo babuya nabanye abawu5 baphela babawu12 obaba babawu7 omama yathi inkosi sebengenile iphi lembuzi ebenizokhuluma ngayo abathakathi abafowethu ake sinake indaba lapha ekhaya ngaphuma lapha ekhaya lemphefumulo esangweni lapho ngena khona ubaba ngangena esibayeni ekhaya ngabuya nembuzi le ikade ngiyisebuhleni kayinika inkosi ngathi inkosi yamakhosi wathi ayi sekulungile sesiyabahlambulula abathakathi bakini nezangoma nezinyanga zakini namhlanje amen sakho sathi amen kwadlula lapho emva konyaka sifikile lapha sengizibona ngelinye ilanga ngena lapha ngangingekho ngangisemampondweni kule ndawo kuthiwa iseGeorge ngabona isibona sengiseGeorge ngena lapha ekhaya lemphefumulo uma ngena kuthiwa inkosi sihambile lapha hawu ngaphatheka kambi inkosi sihambile ngingekho ngisathi ngize kuyona
sengiyabuza inkosi yephi kuthiwa iye ngapha uma ngihamba ngiya ngapha kuthiwa inkosi yangakhona sengigamukela ekhaya komame inkosi ikhona kusekhaya komame ihleli egcekeni ekhaya komame iyanikelisa ngathi hawu nkosi yami lisenethini uma ngiza phambi kwenkosi ngizonikela sengiyabona umNazaretha awukho kimi angikwazi usho nephi ngoba bengufakile kula madoda engihamba nawe engingawazi kwabe sokukhuluma indoda engangayazi ngisuka phi awugqoke umNazaretha gqoka lokho ukuze ukwazi ukukhuluma nenkosi yanginikeza idansana elihlaza ngagqoka ngaye phambi kwenkosi uNyasi nganikela ngakhuluma ngedansana amadansana lesiwagqokile ukusebenza uma ngifika enkosini inkosi isukubeme ngeenyawo inkosi azanithatha ihlala iphume bese inkosi ithi kulungile bafowenu bese kuhlala endlini yakagogo ekhaya komame kusala abafowethu abaphilayo babe ngapha abangasekho bonke babe ngapha ngakimi ibese inkosi ivula umjivi ikhipha ibhola emjiveni bese idlalana leli ibhola ihlale phansi egqikini ngapha sidlala ibhola abafowethu abaphilayo abathi sebekhathele bona baliyeka leli ibhola beliyeka abafowethu abaphilayo ivele liqanqeleke ibhola libuyele enkosini inkosi ithatha ifake emjiveni masiphuma endlini yakagogo inkosi ngiguqela lapha ngasemnyango ithi kimi wena nhlalisa uthi ngiyakuthanda ngoba ukhuthele kodwa sekuyisikhathi sokuthi unake indaba yesibongo bafethu ushendo lidala ngithi ngiyabuza kumfowethu omdala owaphuphuma ngomama oguqela phetize wami ukuthi mfowethu inkosi ithi sifuna sinake indaba yesibongo isho ukuthini athi kangazi kodwa mhlambe labafana bakwaNdabankulu bangasisiza bafana bakwaNdabankulu kangibazi kuhamba isikhathi uNazaretha lento lena yenzeke ngonyaka ophelile ngo-2021 ngo-2022 lo uphela lonyaka sekuyavela ukuthi kayi ngesikhathi silethe imbuzi lapha silethe imbuzi yasekhaya komama ifa ingoba umama kuyena walapha sithi ngakhona hawu umama ngakuyena walapha sithi ngakhona kanti ngwakephi kuthiwa umama wakho uzalwa ikhalathe lalisebenza ehadini esibhedlela ubaba umkhulu wakho wafika noma wakho emphethe njengoplastiki wesinkwa umndeni wasekhaya komama wakho kawumazi umama wakho ukuthi washonaphi umndeni wasekhaya komama wakho awazi ukuthi umama wakho uphumaphi Nkosi busele ngizwini ngiyayikhetha inkosi yaseKleni uNyasa lo uqile umfana waNtuli entabeni kaMaphumulo ithempeli izilenkosi ngilapha sihamba nomndeni wakithi kodwa ngizoqala ngilande udaba kuzoba izolo ekulaleni ngilele ngibona engiyisenqweni elidala manje enqweni elidala kuqhamuka abantu babili amadoda athi hawu wena wahlala lana kodwa nibe nibizwa lapha ekhaya bese ngithe sibizwa kuliphi ikhaya tuhambani lapha ekhaya imphefumulo niyoqoqana khona senizobuyela ekhaya awu ngidideke ukuthi hawu la emanqweni khona ngoba sisemanqweni bese ngithi sengithi ngihamba bese ngigudla ngensima ezansi kwensimi ngendlela engezansi kwensimi mangigudla kuyona ngibona umfowethu engimlamayo washona ngo-2009 ethi hawu usuyahamba mfowethu ngithi mina hayi impela sesiyahamba kuthiwa asambeni ebese laphana ekhaya kwakuwumuzi zikhona izikhali lezi ibhamu kodwa zathathwa amaphoyisa ngaleso sikhathi leyinhlamvu ezayigcwele nje ibhakede kwathi mfowethu ufihla lezi ibhamu uthi hawu ngeke ngifuni ukuthi ilahle lezi ibhamu bese kuthetha ikhehle lodwa lithi siyabizwa uzwe ukuthi siyabizwa lithethisa engathi lithethisa nangu baba lithi tshela lo mntwana ethathe etshingele yanto ngoba thina sifuna ukuhamba siye ekhaya lemphefumulo ukuze sikwazi ukuthi sibuyele ekhaya sesikulungele uthe kusenjalo bese kusuka ubaba eseya ethetha kumfowethu usithembiso umfowethu engimlamayo afika athi hey letha la lento lena kade silwa lento kade siqalile bese eyithatha lezi ikhali eyithatha ngathi
umba umgodi vele emba umgodi umude iphose phakathi ethi izona lezi zinto ebeyibambe umndeni wakithi ukuthi ugcina ungafinyeleli la siyakhona. Ayi kuthi kusenjalo kuba ngathi siyahamba masihamba size ngiyibona ngathi ngizalana ngathi ngizogudla ngomgwaqo lo ongena lana sithi sizongena lapha esingiyaphaphama bese ngidlula lapho ngonyaka odlule ngisho uDisemba November December umfana kamfowethu ukhona la ngemumva nanaye ngoba seza lapha sizonikelela yonke leminikelo ubaba umshumela kade ibala le ndima kade sizama ukuthi silitotobe sihlangane siwumndeni manje lo mfana bese ebona ingane encane yenkosazana nje kusencane impela mhlawumbe ku8 years kuya 10 years ubona kulapha ilapha phambi kwendlu lapha ekhaya emphefumulo bese ethi uhlalele lana bese ethi hayi woza sihlalelana woza ubuke uthi wabona abantu kwathiwa uyabona umndeni wakini wonke nanku ugezwa nanku ucwila lapha phakathi esizibeni uzothi uma usuqedile lapha bese niphuma nawe nihamba niye ekhaya kwathi kusenjalo sebegeziwe kwathiwa hayi sebegeziwe abaningi ibisithi lengane hayi thina singahamba siqaleni phansi sibalinde bese bephumile sizolinda umkhulu kusho ingane encane itshela umfowabo lona ithi sizolinda umkhulu ukuthi eze ezosilanda ngoba uyena wasiletha lapha ekhaya lemphefumulo kanye nabo bonke abantu bakithi imndeni yakithi sobe sesilinda umkhulu mayiselungisile uzoze uzosilanda ngiyayifinqa nje le ndaba okungabe kuxoxa uyena umfana nanaye ubaba elichaze lokudaba Uqala kwami igama lami ngingumuzi wakwaHlongwa ngizalelwe ekhaya kaNgcobo komalume. Uqala kwami indaba yami iqala kanje umama nobaba bahlukane ushuthi badukelana emsebenzini ngisesesiswini. Mengisesesiswini base bedukelana amafoni engakabe bikho. Ngase ngimhlupha kakhulu baba ngoba ngikhulele kule nkonzo ngihlupha nje nasenkonzweni mengizwa kushunyelwa kuthiwa uma ngabe wakwakhalisa uma wakho unecala uyiNazaretha uyingane eNazaretha ngathi ngake ngakwenza lokho ngibuza kuma ukuthi ubaba uphi wathi mntana mangimazi sasisebenza naye kodwa kazange sabuye emsebenzini kwase kungiphatha kabuhlungu lokho ngahlambuluka kubavangeli ngoba ngamhloniphe ngimncane bathi abavangeli no wawufuna iqiniso ngase ngiya enkosini yamaNazaretha uthi ngolamakhosazane la selithi ubaba wakho uzomthola ngenhlanhla ubaba akazange ngimfune ukukhumbula ekhaya ngangimfune ndawafi kuba bezongibheka yena ekhaya wangithola kabonkulunkulu amen ekusukeni lapho-ke ngase wabasebeshona bonke abantu ekhaya abantu besilisa omkhulu bonke ngazala umkhulu akasekho nobaba wathulela ezandleni kumina wangithula esibhedlela wayesethulela kumina kwase kufika ithuba lokuthi owanti bengicele bethi hambe kubaba uyobuza ukuthi ungeke wasibambela impepho emsamo ngoba siyasaba ukuyithinta samantombazana ngase ngiye enkosini yamaNazaretha unyazi luseKhenane lithi wena ngakhuluma ngawe ungakafika emhlabeni udiyomela lesibongo lathi mina ngiyakuthuma ngithamba uyithatha impepho ubaba wakho usekhiphe intini komalume wakho ngathi inkomo yodwa athi hawu inkomo yodwa umuntu mkhulu lase lithi kodwa-ke mina ngiyakuthuma ngathi baba mengekho khona ngiyagula sethi basho imali uyangiphendula lo mbala wathi mina ngiyamthuma okusho ukuthi ngithunyiweke engizama ukukusho-ke ngase ngizwa-ke le ndaba yalapha esikhumbuzweni ushumele ikhuluma ko-TV kuthiwa kuze ubaba la 2017 ngase ngithi-ke angeke komalume ngiyocela ukuthi ngicela bengishisele impepho ngathenga lamathikithi athengwe ebuhlini bangishisela iy'ngane zomalume oba nomalume abasekho bathi ngasho ngathi ngiyobageza ngakhuluma konke nje kuyona lemnikelo lona lembuzi lemali ephenduka imbuzi ebuhleni ngazi-515 ngaphinda ngathathwa ngapha ekhaya ngayoyikhulumela mina emsamo ngithe ngilele ekulaleni kwami ngingakafiki nale mali nje ngisayilalisa emsamo ngase ngiyibone ngathi ngiyeza-ke la ngithe ngingakafiki ngabona umfula laphayana ngafica indoda endala ifile kulo mfula mengiyibona le ndoda ifile mengithi ngiyayeqa kulo mfula mese umNazaretha wami ley'ngubo zami uphoseka phakathi kule ndoda mese leli phupho lingiphatha kabi ensukwini sengitholile ukuthi loyo ndoda ukhokho wethu thina bakwaHlongwa sonke wafela emfuleni ebulawa ushaka afanele ayogezwa akhishwe shuthi uvele ngoba ngenzela umnikelo manje bathe bacela ukuthi kube yimina engizokwazi ukuthi konke
ngibayalela ukuthi kuzokwenzeka kanjani shuthi ngizobakhombisa yona le ndlela ezalapha ekhaya kaBonkulunkulu. Isibongo ngathi bazana ngidlalele kanini esho papa lo musembo ke kade kukhona abanye ogogo la bengazizwa kahle nasenhlala ngaphandle ngoba ngithi ushawa siyesi bathi labo gogo abayifuni lezinto ezibhakela ngaphakathi ngoba babhedela indawo imindeni iyafika la abantu bazolungisela imindeni yabo imindeni ayisakwazi ukungena ngoba nina abanazaretha bepaka izinto zenu la ngaphakathi izinto ezinto Awumesize mama. Beza bani. Ngithanda abanye bakhulumisa bona, Nkosibusisa wona. Asibuze ukuthi. Mshobele simthatha lapha ngaphandle kade bekhuluma bakubo. Inkinga yakho bevele hleli ngaphandle nje engaphathekile kahle. Ngikhulumeleke baba, ubumzwile wena. Akimzwanga nami kodwa uzongitolekela. Kodwa lokho akushoyo manje uthi lo kade ekhuluma logogo. Ukhuluma Sihlokwenza into enkosini. Ithina kade sikhuluma nalomama nobamanzini ngaphandle. Khuluma abantu kuyena bathi abantu nisifakelane iy'moto zenu ngaphandle ngaphakathi phansi kwey'hlahla ngoba imindeni ayisakwazi ukuhlala la bathi sebeminyene. Bathi sebeze baphumela ngaphandle bededela iy'moto zenu. Base bethi nibavumelelana abantu bangene phakathi kwalo muzi ney'tabutabu nemithi yabo nalabantu abagqizile abafaka izinto zezangoba. Kufuneka umuntu mayeza la ayihlelele ukuthi uze la ekhaya akhiphe zonke lezi zinto ayifakile ngoba khona abantu abaphatha imithi abangena phakathi kwalo muzi. Base bephinde bekhuluma nendaba yamakhosazana bathi ingilosi yamakhosazana ihleli ngaphandle ngoba khona ingane engahlambulukile la ey'mbuzile bona. Bathi umkhokheli akayibheki ngani ingane kuthiwa nibheki ngani ingane phakathi kwalo muzi. Basho njalo-ke yilokho abakushiye okuthiwa bayikhiphele ngaphandle bese beyibheka ingane kungena ingane ezihlambulukile phakathi kwalo muzi ngoba bephinde futhi bebabekele namanzi. Kuthiwa khona abantu abalinda imindeni yabo ngaphandle asebehlala iminyaka bomile lapha ngaphandle. Kuthiwa akubekwa amanzi nojeke lapha ngaphandle ukuze kuphuze le mindeni elinde abantu bayo abangakafiki kulo muzi. Sebele ngilone sesabelweni eMlazi umkhokheli uMamdoyisa umshumayeli umnguni. Bangcwele kunzima bona ukukhuluma phambi kwabantu baNkulunkulu kodwa ushembe ukasithume kanye nemindeni yethu. Bangcwele mina ngisaba ukukhuluma ngoba nokuzaleka kwami ngazaleka ngenye indlela. Ngingumntwana bangcwele owazalelwa eMlazi esibhedlela esisemalangeni ngathathwa ngawokhuliswa eSport. Uma wami wangithatha wangilahla kuthiwa endlini yangasese ngahluleka ukungena emgodini. Yangixosha intombi lakhanyile yasifonela indodakazi yayo iseMlazi yathi nangu uselahlile la ifike ingithatheke lo seMlazi angibuyile. Ngikhulele eMlazi kube nezimpi ngibuyiselwe emakhaya. Ngikhule bangcwele isibongo sami sakomalume angisazi esami angisazi. Izihambe izinyanga ngoba nazo ziyadlala ngabantu. Khipho 2000 khipho 3000. Mangifika komunye umama ongaphakathi esepelini athi mntanami kuyokusiza ukuthi uvele uhambe ebuhleni. Mangifika ebuhleni bangcwele ngihlale ngibe umntwana ngilalele. Inyoka mayifika ngiyakhuluma mina nayo bangcwele. Ekubotho ngiyitshela yona mhlana nginika isibongo nesibongo sakomalume ngiyokulungisa ngoba manje isidlozi engilibizayo angilazi. Ngiyacela bangcwele ukuthi oma wethu ngoba inkinga ngikubona. Siyacela oma wethu ukuthi noma ngathiwa babethu babenjani ningasifiseli ukuthi nisifake endlini yangasese. Kumanje bangcwele ngize la ngiphushiwe. Ngamtshela umkhokheli intela ndawo yosizakala khona. Iyakuthiwa imindeni yakini ibekiwe. Ngiyacela bangcwele nami obaba ningathi masenibona omama sebeyisola ngoba namhlanje seyintethelelo true obaba hayi ukuthi basilahla ibona abaziyo ukuthi benze njani. Kumanje siney'ngane esinikwe izibona obaba bangaphakathi esepelini.
Ngiyacela bangcwele ake sileni omama sileni obaba mafuna la konakele sizama ukuthi silungise kwanamhlanje ibonge sibiza asizazi yabo njengoba size lana nje size ngeyinkinga ehlukehlukene mangathi umuntu ubhalwa ngemuva ukuthi uze ngayiphi inkinga wonke umuntu engaphuma bangcwele ahambe ngoba umngoma ikona okudlala ngazi ikona ukuphiqiza yonke into kuthiwa umuntu akayothwasa akahambe ayiphi. Ngiyabonga bangcwele. Cela ukubingelela kwabangcwele nokuqela umphumi wakancube endaweni yengqondo. Bangcwele nami ngiqala ukuhamba la ekhaya lokuphefumulo ngonyaka odlule. Ngiqala ukuhamba la ekhaya ngonyaka odlule. Ey'bonakaliso-ke eziye zaba khona zaningi nje impela kodwa-ke bengihlezi nginovalo okuza ngizokhuluma. Kodwa namuhla-ke ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ungiphile isibindi sokuthi ngikhethe nje ey'mbili ngizozama indaba yami ukuthi ibe mfishane. Kuthe ngelinye ilanga ngifikile la ekhaya ngizosebenza kade kuthuswa inhlabathi ngathi ebusuku sengilele ngabona ubaba uNyazi ebeka isihlalo lapha ngaphambi kwendlu le iJamangweni. Nginodadewethu ongakholwa sisobabili ubaba ehleli khona wasibiza sabhuqa wayesethi-ke nizothutha le nhlabathi nizothi uma seniqedile-ke ebese ngimubusisa othuthe kakhulu ngizomupha umuzi. Hayi ngagijima-ke ngathutha kwakhona nama-blocks ama-blocks ngawangwaba bengathi ngibamba izinkwa ngathutha-ke ngasheshisa ngigijima. Kuthe nje sesizoqeda waphinda wangibiza sengibiza ngedwa ngafike ngabhuqa wathi lo muzi sengicabanga ukunika usisi wakho wambiza ngegama. Ngathi kulungile baba anginankinga ngoba lo muzi wami azuthi ngangiyawubona muhle unanesitolo uzodayisa la eceleni uzoba nayo imali. Ngathi kulungile baba anginankinga uma unika usibanibani ngoba kuyafana nanokuthi uzobe unike mina. Wayesethi-ke inkosi ikubusise. Ngiyabonga kakhulu eManazaretha ngoba usisi wami lo akakholwa kodwa uyena usebheke ikhaya wenza yonke into. Ngisho iy'ngane kade kiwe entabeni ubegibeza iy'ngane sinamakhosazana amathathu. Uyayikhipha imali uyakwazi kwenza yonke into. Kwesinye isikhathi ngize ngihlale ngiy'buze ngithi kodwa nkosi yami kanti uhola malini lo muntu okwazi kwenza izinto. Phamisize ma, phamisize sikuzo. Umbono engabanawo ngabona ubaba uNyazi okithebeka ngathi skate lasikhona ngamfika ubaba enikelisa nami ngangenela lapho evile kubamba lo line okunikelisa kwathi akusiphethe abantu baphethe amajuba. Ngathi nami sengifikile ngiguqile phambi kwababa uNyazi wathi baba mntana mbuye becelele ngokufanele kube lamajuba unganikela ngawo ngoba akanda kwamafika. Ngaphatheka lapho ngathi nkosi kwenzakalani ngajika phule ngasuka ngathi mangijikele emuva futhi ngathi mhlawumbe kwabo azongangulo waphinda kwathi mntana bebengithe wena kufanele lamajuba ngoba amaphiko akanawo yilokho nje bantwana benkosi Nkosi kusisi njengoba ke Nkosi asiphethe bona siyabonga sawuntana benkosi. Siyabonga abantwana benkosi umsebenzi osusetshenzile. Engathi uNkulunkulu angamukela konke lokhu kukhulunywa abantwana abantu bephile ngegama lenkosi uShembe. Amen. Sizobuyisela lenkonzo kaNkulunkulu ngehlabelelo 128. Inkosi kusisikhwama wazo. Yiswale iyo ya
shushu inhliziyo